Ku Sekretari Jongkaseng National People's Party NPP uba David Arnold Karchandi. Ulami kum unong yakun bah kamat nagbantah ban yo ya ke tiket jong ke parti NPP ban yakun ya ke election chitang samoy sya kawan chelong parliamentary constituency. Kum balong hadu mentah ke tenat election sekampat benar ya kene ke election chitang samoy sya ka syuki dorbar jong ke nong ba chelong kabala lain. Kat kum ke kubor baliok lum na ke parti i nongelam ka NPP kila dep pan pelong ya ke jeng keren hapok jongki ha ka bai dei bat ke jingjit yau gertong jongki ha kene ka election chitang samoy kat ba empat la ban shim ya kerai ke pakat du layo jingtip ba ke jing bun pat hapok ke nongelam jong keseng ka kershan ban penyeng ya kedur ke batamai nak menta ke jing kun election banwan uba Karchandi uba bat menta kum asistan profesor ha Sinod College Shillong unia kendu ya ka jeng kun ka batang persya yau nong aktin ka Voice of the People's Party VPP u Dr. Batske Marbo u baladep ban penmana kum u kartong jong keseng ha kene ke election chitang samoy kabas ngeu tanat kalong ba uba Karchandi ba uba Marbo kia sam ya ka jeng dai ha ka kam namar ba kila yo hikailang ha ka Sinod College shwa ba Dr. Batske Marbo unrung sya ka tanat political science ha North Eastern Hill University nehu ki telong kubor na ka parti kili kedewru ba nalor uba Karchandi unong aktin jong keseng National People's Party uba Himalaya M Shangpliang udai weipat unong yakun ya ketiket ke parti.